Bienvenidos sean al programa Salid Pueblo Mío. Disfruta de tu programa favorito. Con el auspicio de Levi Company Technology y la radio Tercer Exo, presentamos Jesucristo tatituste, sigon Apocalipsis 18:4 o carjamaste, akam sasao artaniptam. Markaha, mistsun hapham, hanhupanatchik hujloraphamti. Diosaha wale aski alwa churistpan. Isa. Diosawa akaña uparakiwa chiwasanakana uibirisa. Señor Jesucristo, uparo walpinios pagrawaitan akalwatan. Ukat humanekaroja humanekanihilatam hermano Lino may kutimpe arum tanipxma. Takpacha hilas kuliakas kau kachakanakantej istapxtaja manakaroa wali kosesichu imampe arum taniwayapxma aka sábado wihta kantatina. Diosaj bindispan humanakaj siempre ponio suyapxta ka programa diferente lugaranakana aymara arotapar asiri shilanaka kuyakanaka. Humanakatakiwa kijata ka programaja. Ukamaja altañataki aka programa montanoa alajpas diosauquiro aka estasiwaña. Oración toque mauka momento. Humaternip arjtastaja nayachik maitasiraquismawa alajpas diosauquiro. Upampi parltasinyak wali sumawa. Kamaj Dios ay bendispan, Dios hará que esta señane. Señor Jesucristo, akalwatanwa mayampi humaro yuspagaransma, gracia mata, cuya mata, todavía ma sabadompis permitista, acá radio Tercer Éxodo hauxatoquena y catasiñaj. Ukami panwa Dios auki humar wali yuspagaransma, humaj Dios wali chamani wali munasiri kuya payasiri Dios aponitawa. Hanio humatu kampi yakaj otikiti, humakitawa alajpacha aka orax ernokere Diosaj. Ukatwa Señor humar wali yuspagaransma, imaitaraxma wakalwatanja taki kitinakatej nia istapje ka programa radial taki ukahilanakaro kuyakanakaro bendistan diferente lugaranakan hachamarkansa hiskamarkansa comunidades ayllonakansa taki lugaran departamentos o Dios ukalogranakan o nakamaj istapje taki hupanakaroy bendistan almanakaparos aronakamampi akalwatanj chamanstata ukamarak arunakamam wait arakita, Señor, usutanakaros amparmam lokatam, koltam, Señor Jesucristo, porque humatawa verdadero kollerej, Señor Jesús. Yakitanakaros chuymaistam, Señor Jesucristo, humanwa hachachuymayavej otje, Dios Todopoderoso. Ukamaste Dios, akalwatan maitasiraxmawa, nayat amtasirakita, Umaroki nayaros apnaqtawayita o sawayita lakajsa amoyojsa enteramente aronakama litañataki arstañataki Señor. Ukamsa sawakalwatan mait asma ukamarak chitinakateja karradions irnaqtapki aka wihta kantatitpacha hupanakaros bendistarakin Dios bendito Hilata David ukamaraki
Hilata Carlos, Beatriz, Daniela, taque hupanacaro Dios, bendistam, hupanacam wale alwat ernak tapje, ak radio mistaña pataki. Hayu kam sasamait asma Jesucristo Santo Sutimaro, ukamapan Señor, ukamapan. Bien, monathilanak kuyakanaka, ukamawa akalwatanja, Dios arroja que sirakstan. Umas seguramente maito sirak pachatawa, Dios bendis panay. Ukamaha kalwatanja, imunaraktanwa hanira, ellos anaruna kaplit askasinja, arum tanyaraki ukaste Pastor Lucio Tito Camisa Gilata seguramente humaj istaskarak pachatawa aka Radio Tercer Éxodo ukamaja pasere sabadoste hijatastan viajina ukame panwa Gilata Pastor Tito juparo haitawaitan jupaj aka Radio Pacha humanakaro parul tañapa yosanarunakapa. Así que taki humanakaw istapachataja, wale bendicionawa seguramente taki nitakis yosanarunakapaj. Ukatwa kalwatan mayampesa arum traktan yos pagar traktan Pastor Lucio Tito ukahilatasaro. Kitinakateja hupanakchikas yosar servip haraki kaya tabernáculo Escone, ¿no? Hauka lugarana ukaste zona, creo que es Río Seco, ¿no? Río Seco tu Camp Cori, ex parada 8, Hauka Ujanwa, Upanakaja, Dios Aroj, Yupaicha Pjaraki, Ukamaja, Takpacha, hermanos, hermanas, ¿no? Que tienen que tener tanta istasipta, Gilata Pastor Lucio Tito, Upampeja, Takpacha, Humanakawa, Arum Tata Pjarakta, Akalwatanja. Kamaj, Dios bendispan, estanwa, Gilas Cuyacas. Karoja, monaraktan, humanakaroja, avistañaraki con jamateja, pasere hotgestona, ma viaje, ucaste, Perú, hauxato Perúa, Diosan graciapatja, monasiapatja, port awaraktanja. Hisa, uxalugaranste, walja hilatanakawa, utjapje, walja Cuyacanakawa, Diosan wanakapaja, también Diosar se vipjarake, diferentes lugaranacana, más pasir hasta miércoles a mistawetan jiwasaja, pasir miércoles, acá viajenste con paintaraquistoa, pa pastoranaka, cuaj waliko sisiñao na yataqueja, Pastor René Marca, Santiago I, Tabernáculo y Benecer, Jupan Ucalugaranquire, Jupampio viachtawetanja, Isa. Pastor René Marca, hupas arum tatarakiwa kalwatanja, Dios bendispan huparo, kamaraki takpacha, tantachawiparo, Dios ajopanacampipan, sasau sawaraktanja. Kamaja, kumpaintarakistoa, Pastor Edgar Poma, hupaste Ururo, Machacamarca, Ucalugarata, Tabernáculo Emmanuel, Ucalugarata, kumpaintarakistoja, ukamaja takpacha, Hilana Cuyacanaka, Kitenekatej, Ururo Marcan, Yupaychapta, Hilata Edgar, Upampepectata, Dios Ajomanakaroch bendicirak Panakalwatana, seguramente Humanakaj, Istasip Karakpachatao. Kamako pa, Pastorana Campiwa, Viajrantawaitan, Perú, Portawaitan wa miércoles, Ucaste, Kaya, Perú, Desaguaderot Jania, ma ora hilapa chauhicha, Aucanquiwa, Pomata, Cuasti Comunidad, Huapaca, Santiago, Comunidad Huapaca, Santiago, Sector Calacota, Jaucaujaro Portawaitanja, Caujan Jualja, Hilana Cuyacanakawa, Yosaroj Servip Jaraki, acá glorioso mensaje de Malaquías 4:5, Cana, Wale Hayamaranaka, Panacani, Positun Camaranakama, Ukanja, Servipje, Diosaro. Bueno, Nairagatja, Pastor Juan Romero, Hopajay, Wale, Hayamaranakawacheja, Diosao Paroj Ricoctasje, Ukatzti Chaja, Pastor Cauquiriteja Félix Romero, Hoparaki, Sarantayaski, Ukamako Hilanakaro, Arum Terek Sararaktanja, Ukamaja, Portawaitanua,
Kaukiriteja Pastor Orellana Pkanja, Hilata Rufino, Esposapa, ¿no? Huapaca San Miguel, o Cancapjeo Panacaja. Canacasipjeja, Panacahuali Chamacarita Jewa, o Campes Diosaro Panacaro Loctanjractanja. Camascaloatanja, Arum Tatanwa, Hilata Rufino, Esposapa, o Camaraquiwa, Arum Tractanja, Mariano Carazas, Ucanjay Lord Oestanja, culto familiar. Jesucar Jualja y Lana Culiacanaco Portanipjeja, miércoles Aroma, Tacpacha Gilas Culiacas, Humanacaro Arum Tanipsmaja, Radio Tercer Éxodo Uxatpacha, Camaja Gilata y Cauquiriteja, Cruz, Camsatajes, Cuaj. Familia Romero, Hopanactaipita, Juan de la Cruz, Ucaxa Sutipaja, Humaros Arum Taraxnawa, Ilata Juan de la Cruz, Comaraki Culiaca Lucía, Culiaca Nari, Ucampi Humanacaj Portanuayapta, Ucaisca Servicio Familiar, Ucaro, Dios Humanacaros Bendispan, Tacpacha, Kitenegateja, Aracapta, Ucaste, Kaya Comunidad Huapaca, Santiago, sector Calacota, Ucaujana, Tabernáculo Tieja, Dios Anotapa, Humanacaucano, Dios Arroz Serviptaj, Dios Bendispan, Humanacaro, Hilata Raúl Gómez, Capaisparaki, Culiaca Luisa Zacari, bueno, Humanacaual Arum Tataptaja, Humanacacatok Tapgesta, Corpais Tapgesta, Ucamaraki, Automatsias Tepnak Tapgestaja, Ucaro a Caro. Dios bendispan, Hilata Raúl Gómez, Humaroa, Arum Taniraxmaj, Calhuatán, Yos Pagara, Choraniraxmaj, Radio Pacha, juntamente Esposama, Coyaca Luisa Zacari, Ucamaraki, Huawanacama, Elías, Abraham, Rosa, Tacpacha, Hupanacaros, Arum Taractanua, Calhuatán, Dios Ajcomaj bendispan, Ucatsti Portawaractanua, jueves Alwa, ya está. Ni a Chicaorjac Aportawaractanua, Pueblo Libre, Perú. Ucaujansti Catok Taraquistoa, Cauquiriteja Culiaca Sigundina, Gisa, Diosaj Bendispanaya Culiaca, Umaja Diosar Arcascaquim, claro, esposo moraj Diosaj Apasihuayjiwa, Upaj Amtataj se Hayamaranaca, Ucampis Diosanak Apanjewa Kaya sexta dimensión Ucaujana, Umaja Serviscaquim, Diosaro, Diosaujo Mampini, porque Diosana Ropaxiwa, Diosawa Huachchana Auquipaja, Diosawa Viudanacaro Arjaterisa, Ucamaj Culiaca Sigundina, Umaj Serviscaquim, Arum Tatata Umaj Tacpacha, Emilio Anacamaro, Camaracto Canacamaro, Taqueneroa, Arum Tanipx Majacaluatanj, Diosai Bendispan, Ucaroste, Hilatas, Culiacas, Kitenecateja, Monacaja, Juliaca, Lugarán, Silvip Jaracta, Juliaca, Perú, Hasana Grande, Iglesia de Hasana Grande, Comanacabarum Tataptaja, Pastor Román Callata, Jopat Cailtacina, Tacpacha, Gilas, Culiacas, Dios bendispan Ucamaja, Jumanacaro. A ver, Acajaya, con jamás Upanacaj, Yosario Paist Apje, Macocho, a ver, Ocampi, Istawañani, Upanacaj hasta Juliaca, Lugaranja, Walisuma, Diosario Paist Apjeja, Yosai Comaj bendispan, a ver, Upanacaj, Kamau, Yosario Paist Apje, Acalwatan Istawañani, Tacpacha, Kitinegateja, Ucalogaran Diosar Arcapje, y Apjaraki, acá glorioso mensaje de Malaquías 4:5, Cana. Dios bendispan, Acajaya, Ocasuma y Opaichavi.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay kumawa, ukama mahiska parte, istawaitan kun jamasa hilatanakaja Juliaca, hayo kalugarana, panakastanta istasipje, juibis aruma, upanakampio yosaroj yupaist awaitan, yosanaruna kaps palt asiwaraktanja, Dios aukamaj bendispanaya. Arum tawaitan mayampis, takpach hermanos de Hasana Grande, Juliaca, ukampe lugaranakat port anipjtaja, katasiwaitanwa, ukatardeja, Pastor Román Callata, upau katok tarakistoj vale munaseñampe, takpacha hermanos diáconos, síndicos, takpacha kitinekatej arkapjta ukalugaranj diosaro, humanekaj vale munaseñampe katok tawapjesta. Kamaja, yus pagara sani wapjsnaja, aka radio pacha, hilata kullaka, naira qatar saranta sipkaki man karjasisa. Ukam sa sauch amanist anibx maka radio pacha, humanakan hilata mi hermano Lino. Ukamaste, bueno, Dios ajualiwa, bendicisto y anaptaraquisto, kamaj portawaraktan Huancani, Perú, Huancani lugarana, katok estuva ma precioso hilata, Huancani lugaranja hilata Simón Huanca Yanqui, upau katok estoja, esposapa, Kullaka Rosa Quispe, ukamaraki wanakapa Rosy Sharon Quispe, ukapa isparaki Ruth Damaris Yelin, ya está, upanakaw katok estoja, Saray Esther, Dios bendispan upanakaro, takpacha familia Huanca, upanakaro arum tawetanja, kaya Huancani lugarana Perú, upanakaja ukalugaranja kasipjeja, ukamaraki ukalugaranja walja visitanak lortawaitanja, y kaukiri kullakatej seguramente akalwatanja istas pachawa kullaka Hilda Mamani Gallegas, pajma yatichiri isa, uparo loktawaitanja diosan aronakapa, Acabipana, Aitaniraktanwa, mensaje de la palabra hablada. Dios bendispanistanoa, esposo paros comaractacpach familia. Kuliaka Hilda, umaharum tatatawa kalwatana, kaya Huancani lugaran umahakastaja. Ukapa isparaki, munaraktan arum tanya Huancani lugaranja. Kuliaka Rofina Condori. Isa, wawanakapaste, Alan. Ukamaraki, Mary, ukapa isparaki Roberto, takpacha familia Condori, humanakawa arum tataptaja Huancani lugarana, Dios kamaja bendispanaya, isa, Dios bendispan sasawa sawaitanja takpacha uka shilanakaro kuyakanakaro, panakaj también akalwatanja istaskarakpachawa ka radio Tercer Éxodo. Dios bendispan. Mayampis macharom tatakpacha hila kullaka Huancani Perú kalugarana. Bien. Okaroja munaraktanwa arum taña hukampi kuri yasta ukaj Machacamarca, Yaputira, Panascachi. Bueno, kalugarana ka portawaitanja. Bueno, kaj wala qullunak saraña nicha. Bueno, kayukiw sarantawaitanja, mapartinaka. Pastor Rinimarca, Pastor Edgar Poma, Jupanakampi hasta Panakaja, primera experiencia ukalugaranakana. Isa, kamajportawaitanwa, Panascachi lugararo, kaukante jakasi, Pastor José Rojas, Esposapa, Kullaka Jacoba, Upanakas arum tatarakiwa kalwatan, Panascachi lugarana, takpacha familia Rojas, kitinakatej, Umanakaj servip kalugarana, Hilata Donato, Ukapa Isparaki, Esposapa, Kullaka Ramona, Take humanakaw arum tatapta humanakaroh sa anipsnawa, naera katar saranta sipkakim, tiyo sa humanakam piskiwa,
Acá glorioso mensaje de Malaquías 4:5 cana. O caroste por ahoractano machacamarca, yaputira, catoct estoa pastor Orlando Maita. Esposa paste, Aurora, Collaca Aurora. Aski alwapan sa humanakar sanipos na humanakahwali muna sinyampi katok tawapista. O kaste machacamarca. Yaputira o kalogarana, o kan utichakay macha tabernáculo. Bueno, acá programa niya tukta etaroa. Istawara kinyan kun hamso panakak diosaryo pa istapje. O kahach at tabernáculo. O kalogarana. Kaya yaputira Perú kana. O kamach diosak bendis panaya. O karos de monaractanwa. Yaputira logaratja. Ma familia katasitapa o kaste. Kaya Sao Paulo, Brasil, hauk sa Toquina. Kulyaka Sonia. Humaw arum tatataja. Ukapa Esparaki, Hilata Orlando Banca. Kamisa Kulyaka Sonia. Humahi hasta Hayamar Karuy Sarjatataja. Yaputira Perú, Katja, Brasil, Kamarcaro. Siki ukalogran humaj diosar arkas karaktao, Kamaja Kulyaka Sonia Quispe. Ukapa Esparaki, Orlando Banca, humanakaw arum tatapta, humanakaja, sirbisip kakim diosaro kalugarana. Sao Paulo kan hualja hilana kuyakan kaja otchicha. Bueno, familia Quispe, familia Banca, ukapa Esparaki, familia Javier, Isa, diosa humanakar bendispan. Familia Cejas, diosa humanakar bendispan, Brasil Marcana. O kamaste Dios bendispan. O kakamawa, bueno, alhaspo arum tañaja, o alhanio monan, arum tanitatao sasina, bueno. Inas arum tasirextan mainina caja, hotir programa nakanwa arum tarakiñanej. O kamaja, Dios pagar tawaitan mayampisa, Hilata Raúl Gómez, o pau autopat, epinak estoja, o caro a caro. Dios pagara, Hilata Raúl Gómez. Kamaraki esposapa, Luisa Sakari. Diosaho manakar hachana chap bendisip khatam. Automaros Diosao awan kirtuk taera kintaki makinanak. Dios bendispan. Sasao Dios pagar tuaitan mayampis. O kamaj otkata para kiwa. Hilanaka kuyakanak kitinakatek tantastasipje Perú yunguyo kalugarana. Takpach humanakas arum tataptawa. Diosah monaneja jutirinakanwa portarax no kalugarana karo. O kamarakio monaraktan Dios mediante, si Dios ajacayas que estás paja, por tañaraki, hucampe lugar a puno, alayana, quichua para el terinaca, ucaste saltiani, comerucho, his ucalugar en canjayotcheja, yosano negapaja, que glorioso mensaje de Malaquías 4:5, upanacaji hasta quichua para el tasiripjía, castellano, quichua, y hasta ni ancho panaca aymar, sum intindipkiteja, o anucaj palasipkiteja, intindipje, pero ni un sum palapkite. Panaga quichua pal trepepe como panagaros arum taraktanwa. Dios kamaj bendispan ukakamawa munaraktan arum tawayaña radio Estirinaka humanakaros mauka acá viaje con Dios a Joaquistawaye wale hacha bendicionawa ukanakana yosanaruna kapja arstantana aymar lajratza castellano lajratza acá pastorana campe Hilata René Marca, ukapach paraki Hilata Edgar Poma, upach Ururo Marcan Jai, Yosan Marca para Aguatirakcheja, perichak compaint estopaja, acá viajina, y hasta casi siman jamahopan campitanja, jamach Diosaj wale hachwa bendist esto, Hilata Nagaste, wale bendist atawa, hekatasipjaraki, diferente lugar anacana, Perú lugaranja, jamach sistanwa, Hila Collaca, sigan adelante. Y hasta suitas que quiñani, diosajias niajo tantasque, upan iglesia parro, ricoctas jeri, huaquisje huacajaña, upan acapana, y hasta ucasoma, Dios auquiri y upaichaza, entrictasisa totalmente, uqua Dios agmoni, como Dios bendispan. Y chacucha, Dios anaruna capar por iñani, Dios anaruna caparo, y hasta tiempo necarratuquiwa, jaleja. Ya hasta niya punio tuktayas kenyani con hamteja aka kepa programa nakan pal asistan na yampeja pakalko Angela Nakat pal astanja
Bueno, uka Ángela nakaste aka oraqinkiri Ángela nakawa. Dios toqueta kitani taraki. Kunalay ko tiwa sigon Apocalipsis lit awayan awil mayampi walha ko tinakhalit astam ka teksto. Ukampe sa kalwatan lit asis ka kinyaniwa porque Diosan aron nakapaja. Sapa tiempos mus akiponiskiwa akanya kiponiskiwa. A ver, libro de Apocalipsis capítulo 1. Kun más paz humanakaj enteramente takpach capítulo 1 Apocalipsis libro leit abhasmaja. Pero nayasti solamente leit aniwayawa mapa versículo naka. Ukasti Apocalipsis capítulo 1 versículos 19 y 20. Ukapa versículo nakanja akam sasao castellano kayakata Diosan aron nakapaj. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Dios bendispan ukamos aronagaparo. Acá pa versículo nakan Dios para el chisto. Kunateja kaya Isla Patmos ukan Floracina kaya maranakana kunapayateja Apóstol Juan upaje hasta uka Islar Hakono Kotana. Kuna hupakma hanwali hakikas pasay kamhama. Ani upak respetatakante Diosana sirviripjama. Uparojiast katuntasin uka tiemponja. Hakono kupjana. Aka Isla Patmos uka lugaran. Uka lugaran wa Diosa hechak manifestasina. Bueno kah Diosan munanya pakiiskanwa. Ukama uka Apóstol Juan upaje katasiñapa Isla Patmos lugarana. Diosar moneri nakatakej takekonas askita kiponiw lorasiski. Esa ukauhan pi Diosaja permitinja aka libro de Apocalipsis el katañapa. Ve? Apóstol Juan upatok. Chak ukanwa Diosajo par uñachay wali hacha nos parkay yanaka. Apocalipsis libroja wale hacha uintasi binakat parleja símbolos. Ukatwa Diosan kitanitapaja katimponja ma mensajepanj arstaway sasina. Apocalipsis libro de símbolos. Esa. Waksañoneja takikonas uintasi binakat parábolas. Kanakat parleja símbolos, kanakat parleja Apocalipsis libro takin askarataw Apocalipsis libroja. Esa ani fácil ukaj kitis munkitej parlañja pero Diosawa katimponja enteramente aka imantat aronakja janaro apsuayeja ukatimponakan haktanja. Bien kamaja acá pa versículo nakan para el chistoa pakalko warawarat. Pakalko Ángela nakat, pakalko candelero kah pakalko iglesia nakatain. Wen niyawa walha programa nakan palt anipsnah. Uka pakalko iglesia nakaja Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Ukaja timpuni. ¿No? Uka pakalko timponak. Ya, acá pakalko iglesia nakaste, también pakalko iglesia nakaroj, churatarakiwa pakalko warawaranaka, pakalko angelanaka, kwa angelanakawa, yosan aronakapa arsorinakaj, yosana aropa kananchirinaka, sapa iglesiaro. Niyawa pasarinakatpach paltaniwayapsma, kitinsa, Nairir iglesiana ángel mensajero kaj.
Pablo, pairinste Ireneo, quimserinste Martín, poserinste Colombo, pichqerinste Lutero, sohterinste Juan Bisley, yasti chaja puriwayqtanwa, pasiri programanja, paqalqo Ángel mensajero caro, paqalqo Ángel mensajero caste, Hilata William Marion Branham. Kun hakosisiñas. Isa Hilata William Marion Branham. Kupawa paqalqo mensajero, paqalqo ángel, Dios toqueta kitanita. Acá ángeles mensajeros ukanakaroj Diosawa ajlisi. Haneras todavía yoripkan ukat pachupanakaj ajlita ajewa. Diosan Angela pap pataki. Entonces Hilata William Mario Branham upaste yoriwa ma abril faxina ukaste 1909 hao camarano upaj yoriwa Estados Unidos Kentucky sutini maescamarcana hancha okipaste Charles Branham ukapa esparaki taikapaja también yosar yaosir warmiraki y aukipana oficio paste ma leñador aukamawa historia nakapan hiatani wasanakaja ukamaja Hilata William Mario Branham uparoste diosaja paqal qomraniskan yastu khat pachawa yastu awat pachaw ni uñas taejeja visiones paqal qomaranero yasta parl jaijewa ukaste ma qaro sayaja uqantawayuk sataksata yasta ramanaksa lafinaksa unqtay walichamampi yastu ukatwa diosaj arso parl jai haniu sigarionak pitatati haniu hanchima qañuchatati haniu machjair umanax umatati kunalay koteja mahacha trabajo umatakijotji macha trabajo macha obra humakloraña mawa hachajat ukaj o con janos parqueñas ukaj paqal qomarani Hilata William Branham upaj walipuni sustasteinaja ukatias upaj umjay puchot apsuskchinja como cualquier yoqalwa witjama ve taikapaj payt'aña pataki isinakas t'aqsart'aña pataki ay ukamaropi diosaj yastu paroj paljay waytaynaja ukatupaj wale sustjata hasht'asisa yastu utapar halawayatayn t'ijwayatayna mamá yasta machachaw qaqoqanki haykam no katwa upaj taykapampi yasta kut'anina aniut janti kuna chachasni kunas normal qoqaki iskanwa kat yasta taykaj apjarwayataynawa kawkaro doctora kukaro kamach pachas akawaj usunta taw kunach sustjasich anukaj ma katarich pikantpach ve yasta doctora nakam uñhayatayna aniwa Hilata Branham upaj katarin achjantatakansa aniw kuna usutakansa hanukaj istaskan upaj por primera vez yosan arupa kun jamás Antiguo Testamentonja libro de Samuel ukane qatanja Samuel upaj iskita kiwyas templonkanja Eli sacerdoter compañaskana ya paj ma iska muchachito malit atawa Samuel librona primera de Samuel capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 cuando kan palchistoja aniu pajiat kan peja paj servis kan diosaro pero Samuel paste walip achitanwa sacerdote Eli paro
Pero maarumao Dios ajuparok sanja Samuel, Samuel. Samuel lo que hasta ikit toktapina. Kaukanteja sacerdote Eliu kajiasta. Iktaskanja ukakartoro leqentano kat sartayansti. Paksano tatay humathausista. Kuns munta nayatja akaj nayaja kankasktua. Ayukam no. Pero sacerdote Eliu kassan hani una haus kismate. Sarham iktanham. Ya hasta Dios mayampiu pal kikinja. ¿Ve? Hasta que finalmente el hijo paja sanua Samuel. Quizás Dios pal esta mumaro. Si te mayam pal hayatam humaksatawa. Akaj tatay servir mah istas kismau. Palas ka kita. Ayukam sasawasata, sasawiatistaan hanisya. Chika poniwa iska wainucho Samuel ukarok Diosaj palhayana Samuel ukasti. Eli sacerdote niatistatja. Kuna pachatih mayampis Samuel arna kanin Diosaja. Samuel uksanoa tatay akah servirimah istas kismau. Pal hayas kakit, pal tas kakit kun sains mun nayarok monista. ¿Ve? Ayu karoin tatarakiw hilata William Branham huparoja. Yosaj parl hayawayana. Kun haukaj. Nos parca ya pachans maisatja. Ikosis kayaraki. Tal vez ani intintante William Branham. Pero a medida que hupaj hilsuna, Mauro hupaj yosar lokta sewayjana, Bautista iglesiana hupaj loktas janja. Yasta hupaj niyawa yasta wainito janja. Ukat hupaja, wali diosar entrega sewayjana. Ukat ste hupaj nombrata janwa como ma pastor. Iglesia Bautista ukana. Ayu kamatawa upjarojo tawayjana visiones. Dios ajias pal hayawayjana. Hilata William Branham uparoj. Hasta que ma oroja upaja. Bautizas canoa. Walja creentinaka. Río Ohio. Aucalugarana. Ukahachahawirana. Ohio ukahawirana. Walja convertidos, creyentes, Diosar iya oserinaka. Ukamaraki uka kotatian walja creentinakawa seguramente qashtasisa upanakaj Diosar yopaycha sipkana. Hilata William Branham upaste hasta tunka pakalqoni creentio ni hasta bautisjanja, uma bautismona en el nombre de Jesucristo. Ukamaroa alajpachat saraktaniteina, ma columna de fuego, ma hacha warawara ruintata wiskal nina. Taqini ukhoin hapkhataina. Walhanina kautis may apkhan siwa. Maynina kakkilt apkharakin, maynina kakyasta. Wale hachat Diosar yopay apkharakin, sustasip kharakin. Ukahacha kolumna ninatwa mistsuninha. William Branham hupaki wistanha. Ukahacha kolumnatste mistsunin wasasina. Human mensaje maja. Con jamateja Juan el Bautista hupana. Hupaja precursor de la primera venida. Hayu kamarakiniwa. Human mensaje maja. Humaj también ukamarakiyatawa como precursor de la segunda venida. Yosaj parl hayana. O kun janos parcaña, kun jacosisqueñas. Hayu kamau Diosaj aptasiwaye. Ukatwa Diosaja, walja, señales y maravillas. Hilata William Mario Branham, séptimo ángel mensajero, séptima edad de la iglesia. Kunja cosisiñas. Walja nakatakiwa karonakaj seguramente, lankta siñani. Ukan pensa karonakaja, Taqi Diosan hausata marca patakiwa.
Diosan wilapampe q'umachata ajllita creyentena katakiwa. Porque Diosaj sapa iglesianwa aptima ángel mensajero. Uka ángel mensajero kaste Dios toqet kitata. Uka iglesiaro loktaña pataki Diosan arupa. Ukanwa Pablo tiempupana. Ukanwa Ireneo. Ukanwa Martín, Colombo, Lutero, opaj. Sapa iglesiana. Diosan arunakapa loktere. Chekpach Diosan arunakapa. Han kuna tradición. Hani kuna hakin kamachinakapam misklat hanukaja. Exactamente. Chekpacha Diosan yaticha wipa. Chekpacha Diosan arupa. Kunapachatej Diosan markapaj sarakte. Acá mensajero nakau kutjatayi Diosan aroparo. ¿Ve? Porque Diosan markapaj sapa iglesian sapa tiempun saraktatain. Diosat chusar statain maisar halanukutain. Como acá tiempuns. Porque chorje katastanwa la Odisea. Uka tiempuna. Último iglesia la Odisea. Pacalco iglesia. Según Apocalipsis capítulo 3, versículos 14, umagleitata. Ve, Dios chore más diagnóstico acá tiempo iglesia roja. Acá edad de la Odisea. Kamsis Dios ajá. Hani umaja. Untuktate ni tayaktas. Ya pitam laiko la cajat wakaj no coma se jaya. Además Dios axio umaja. Huikutawa. Alalotawa. Más miserable. Pobrerak. Con hayakisqueyas. Ukao Diosaj chore más diagnóstico acá. Jepa último. Edad de la Odisea. Pacalco iglesia. Acá tiempo taquio otje. Ángel mensajero. Uka ángel mensajero casti hilata William Marion Branham. Ukan la captoqueo Diosaj. Ni a pacalco cote. Acá mundo muy tawai. Predicasa arsusa a kamsiu Diosaj. Y Diosaja acá ángel mensajero katoquewa. Takpach imantat arunaka Genesit Apocalipsis kama kanan chawai. Take imantat arunak. Pacalco sillonak kal histarawai. Pacalco iglesias. Semiente de la serpiente. Bautismo bíblico, etcétera, etcétera. Take misterios. Kun jakosisiñas. Ukamaja munat hila munata kuyaka. Pacalco ángel mensajero casti. Hilata William Marion Branham ukao. Wal haninakao sabjaraki. Hanio tikito kasotej bibliana. Hisa. Pero kunatej upaj lorañapaki ukaj biblian kiwa. San Juan Bautista, Juan. Ukajanio tampoco tcante Antiguo Testamentón. Sotipaj. Pero Antiguo Testamentón geas niao anunciatajan, niao parlanitajan, Isaías profetas niao parlanjan, voz que clama en el desierto. Mainiu artasin, ma chachao artasin, ma aro artasin. Wasaran hacharut. ¿Ve? Uka chuntu takinak chekata tayapja. Uka linko takinak chekata tayapja. ¿Ve? Pero ¿qué tienes uka chachaj? Anio sutipaj. Katakan ni arskans. Pero con apayatej un instante. Juan bautizereja. Ukao ya está. Diosaj palajajana. Zacarías aukiparo. Juan sutistat. Juan. ¿Ve? Con apayatej uka Juan sutejos tatanja. Wali unos parapjana. Uka tiempo ya familia nakasapjan. Pero janeja uka sutejo tichitej. Con jamarak uskutan uka sutist. Umalit am libro de Lucas, ukan kaskio, ¿no? Ve, con apa jatech sotiaña pajan, ukajis tapjan, con asotinis, porque ukakamaj aukipaj amotur tukiatano. Katupaj ma tabletar kayakhtawayan, Juan sataña pau. Ve, ukau kasotegoinste. Pero sin embargo, Juan ukaste,
Ya kunas loreña paka nukah niya Antiguo Testamento kay katahan. ¿Ve? Bosque clama en el desierto. ¿Ve? O camarakiwa, Gilata William Branham, kuna loreña pas, niya o kay katajo kaj. Según Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6, ukan Dios akseja, aquí yo os envío a Elías. Acá nayak kitant ma profeta ma Elías. Apocalipsis 17 ukan siwa, acá nayak kitaniwait papakal ko ángel. Kuna pachatejo pa hasta. Parlain kalthan ma trompetathan mensajib parlain kalthan. Acá tukuy timpun, acá edad de la Odisea uka tukuyan. Acá orak pachan sonani, yast istasini, ma trompetatham. O pachao siwa, take imantatanaka kansani. Gloria al Señor. Take ukanakao pokasiski akatimpun. Ukatwa Diosan novia paj, Jesucriston wilapampe alat Diosan iglesia paj, Diosan owanakapaj. Orak pachan wakist asiski. Kunalay kotej aka trompetaj sonaskiwa aka mundo interona hachamarkanis kamarkana kunayman lajra parlerinakat. Kun hakosisiñas uka tiempungtano ahilas kullakas. Ukamaj ukaw humanakaro akalwatanaj paltaniwayapasma. Pakalko ángel mensajero. Gilata William Marion Branham. Dios bendice para ukamaja. Ya está. Urana kajlatoki purini. Ukamaja kakamawa. Paltastan ka humanakampi akapakal ko ang hilanakat. Dios ay bendispan. Yakaro nakaste. Take Diosan o nakapatakiwa. Ukamah munat hilanaka kulyakanaka. Kutiri program kamaya. Nayampiste. Humanakan hilatama hermano Lino. Siempre apasin kanyaniw Diosan arunakapa. Kau kakamay Diosak permitchistan o kakama. Aymara para el asere hilanakataki kuyakanakataki. Porque acá mensaje kunayman lajranakatwa para lasi acá orak pachana. Castellano lajrata, inglés lajratsa, francés lajratsa, portugués, ruso, chino, ya está. Kunayman lajratej otikej take uka lajranakat parlasi acá orak pachana acá glorioso mensaje. Kuntej Dios akapan que pakal ko ángel toque. Porque Diosana iglesia paj formtasiwa acá orak pachankir creyente nakata distintos lugares. Simiente ajlita nakaja kunaymana lajrat parlasiri marca nakankiw. Ukatwa Diosan gracia toque aymar lajra parltiri nakatakisa apasin karaktan akayosan arunakap. Dios ay kamaj bendispan hilana kuyakanaka. Bueno, tuktajañataki istawañaniwa con jamás a Perú, pasiri domingo, kaya Perú lugarana, kaya tabernáculo voz de aclamación, kisa Perú lugarana, kahacha tabernáculo kanjilanaka, hayas Dios aroj, yupais tapje, ukalugaran Dios ak permitir akisto, Diosan arunakapa, arstaña, parltaña, takpacha, que tiene que te jukaujan Dios ararkapje. ¿Ve? Dios kamaj bendispan, akajaya ma alabanzampi tuktaegañani, ukaste hermanos de Machacamarca, de Apotira, Perú. Upanakawa ya hasta yupais tapje, akama Dios aroja, ukampiu tuktaegañani, nayampiste, jutir program kamaya, Dios ampiki. Porque Cristo es me dio la libertad. Yo canto porque Cristo es me dio la libertad. Yo me gozo en la lucha, yo me gozo en la prueba, yo me gozo en el dolor. Yo en la lucha, yo me gozo en la prueba, yo me gozo en el dolor.
canto porque Cristo Él me dio la libertad. Gozo me da, yo canto porque Cristo Él me dio la libertad. Mi libertad, mi libertad. ¡Aleluya! Cambio cadena, Él me libertó. Toda la gloria de Jesús. Me libertó, me libertó, me libertó. Rompió cadenas, Él me libertó. Toda la gloria de Jesús. Me libertó. Huyendo voy a encontrarme con mi cosas que no voy. Este mundo dejaré, transformado en gloria a estos demonios. Huyendo voy a encontrarme con mi cosas que no voy. La trompeta de este mundo dejaré, transformado en gloria a estos demonios. Huyendo voy a encontrarme con mi cosas que no voy. La trompeta de esto. Jesucristo tatituste, sigon Apocalipsis 18:4 o karjamaste, akam sasaw artaniptam. Markaha, mistsun hapham, hanhupanatchik hujloraphamti.